Idedane saledahat uang yang titiang muali malih sarang titiang nyaman swija ring channel YouTube ini pepelajaran bahasa miwah sastra Bali. Idedane sedurung lantur nenten lali titiang ngaturan suksmani manmah ring uratian idedane taler ngaturan ngerasa pengayu bahagia majang ring ide sang yang widiwasa Rianto janten sangkaning asung kerta waralugurahan ide mawinan ide dane sarang sami kena rahaja. Tuna sicang ledang nonton kantos pemuput raris like subscribe. Ide dane ringgalahi sana becik puniki titiang jagi ngaturuni ngayang Sumatera indik wiwilan membos Bali inggih punika luwir kruna pengentos basa Bali. Kruna pengentos tegasipun kata ganti. Yen ring bahasa Indonesia wenten kata ganti orang pertama. Ring basa Bali wenten kruna pengentos sang mebaos. Kruna pengentos sang mebaos. Garis kata ganti orang kedua kruna pengentos sang keiring mebaos. Kata ganti orang ketiga kruna pengentos sang sane kebaosan. Orang ketiga, orang yang dibicarakan. Sane keping ciki. Ini kruna pengentos sang mebaos kata ganti orang pertama. Luwiripun yening maosang ring kruna anap kata biasa sanenenten alus wenten kata ganti icang. Icang punika nenten je kasar. Icang kata ganti orang pertama sang mebaos. Bahasa halusnya nih tiang miwah titiang. Icang yening kerasa tadah kasar dados wah makin wenten iyang. C ini calang dados iyang. Iyang punika nilai rasane rasa basanya nih alusan yang imbangan ring icang. Sakewanten malih pisan kruna icang nenten je kasar. Tetep biasa nenten kasar, nenten halus, meduwe wangun halus. Mawinan kebaos kruna andap. Iyang icang. Nah, sane kasar ake ampura. Kemudian ake orang ibu. Bungut boy, kemplong itu bungut boynya ake orang ibu. Ampura. Punika kasar yening ake ibo yening icang cai nyai andap. Icang cai orang kedua sang keiring mebaos sane lanang cai nyai sang keiring mebaos sane istri cai nyai cai sakewanten ukuran puniki saru puniki. Cai nyai punika gentosan untuk ci kemanten nak lanang ci anak istri ci sapunika. Jatine sane patut cai miwah nyai nak istri cai anak lanang. Punika kruna mengutus keperluan. Garis alusnya nih sane cai nyai punika sane iring mebaos sane kepertama icang iyang. Alusnya nih tiang, alus madil. Mawinan yening anak mau basa Bali, nenten ngangen kruna tiang, patutnya ngangen kruna titiang. Titiang wau alus becik, alus sor wastanipun. Titiang wasta nyaman swija. Titiang makarya ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Titiang nenten tiang. Yening tiang dia rasa bahasa wenten tiang wenten titiang punika kruna pengentos kepertama wenten malih sorong sana tiosan menekadi kruna gelah. Kurna gelah punika rajane sane ngangen
Cai nya najak dadua ngiringan gelah kemo ke alasi. Gelah nika taler artinya saya. Ranis ring tingkat luhuran malih wendan kruna ire manire gitu nyan manira subuh melaksana manira punika kruna pengentos Tuhan utawi sang semu banget sini sekali sang Surapni. Apa pidan kejinan ceningnya di mayo pada nang aturang teken manira. Manira nika untuk keangin pulih para dewato dewa utawi sang siluh. Manira ditekan ring sekedua. Taris menika kruna pengentos sang mebaos kata ganti orang pertama wenten kasar ake ibo wenten anap icang iyang icang ake kasar baris tiang madio titiang halus manira khusus tiang wenten Tuhan udah sesuunan baris wenten wau gelah kangen oleh para raja dikala membawa sering banyak nyanyi. Nah, mungkin lanturang tidang sane koping kalih inggih punika ini kruna pengentos sang keiring mebaos. Sang keiring mebaos punika orang kedua titiang raos. Yening murid titiange ajak titiang raos, murid titiange pindah ke orang kedua sang keiring mebaos. Yening titiang mimpin paruman ring banyar, titiang sang mebaos ke pertama, kata ganti orang pertama. Sang keiring mebaos titiangnya, ide dane keremu banyar. Mawinan, kruna pengentos sang keping kalih, wenten dasar nepisan sekali wawu. Cai nyai, puniki tunggal. Cai nyai ajak mekejang, wawu jamak. Ye, taris cai nyai punika wendan kasarnya ne kadiwau ibu anda ibu kasar. Taris alusnya ne ragane umum geni sira sang brahmana kesatria wesya ragane saking nabi geni sareng sami yening mecunduk ring ide pedanda ratu orang kedua ratu jadi lunga pija ye yening ksatria kadiraja ratu taler ye ratu sakewanten yening mecunduk ring pejabat upaminipun bapak ragane bapak jagi ilmu pija yena agung utawi gung jagi ilmu pija gusti jagi ilmu pija dewa jagi ilmu pija punika sang keiring mebaos kata gantine maenahan dasarnya pisan cai nyai alusnya ne ragane ratu jerone dos ke kruna pengentos sang keping kalih orang kedua yening raris jamak sane lumrah kangen ring sang sareng akeh punika ide dani wenten ide wenten dani sira kebos dani sira kebos ide brahmana ide anak agung cokordo dani gusti ayu gusti made dewa siluh mekel dani dan ini ide dani sarang sami keni inggih ide dani sarang sami sane wangian titiang inggih ide dani sane wangian titiang sampun dalam ide dani pemirsa ide dani semeton sarang sami kewawakin malih ide dani ne kanggen sang singe semeton kanggen ring sang sane pepadan sareng sang mebaos
ida dane punika jamak. Yen ring bahasa Indonesia ida dane punika saudara atau Anda sekalian. Kalian, Anda sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, ida dane sane wang yang titian sapunika. Kuruna penguntos sang keping kalih wenten tunggal wenten jamak. Laris sapunapi sane keping 3. Sane keping 3 kruna pengentos sang sane kebaosan. Orang ketiga, orang yang tidak terlibat dalam pembicaraan. Sang sane kebaosan. Upami titiang matur ring mahasiswan titiange sareng akeh matur titiang. Jadi astun mahasiswane kanton alit-alit duaning sareng akeh matur titiang ring mahasiswan titiange sami. Yen ning pedewekan napi pereragan newek titiang dados mebaos ngeraos titiang ring mahasiswa titiang. Umpami ring mahasiswa ampura semeton sareng sami rahinane mangkin patutne Bapak Rektor sane nyarengi dodane semeton sakewanten ninten Mersidayang dane rauh duaning kane dane kanton ring Jakarta. Dados dane punika orang ketiga sang sane kebaosan. Napi mawinan ngangen dane duaning maosang pejabat. Dane jero mangku, dane jero bendesa, dane klian dinas klian adat, dane perbekel, dane bapak camat, dane bupati, dane gubernur. Nenten jayida gubernur nenten. Yen metepetan jo gubernur Brahmana, dados ide gubernur. Yen ngosang jabatane dane mangke. Cokordo, Cok Aco Sukawati. Yen ngosang cokordane ide cokordo. Yen ngosang wakil gubernurnya nih dane wakil pelungguh wakil gubernur. Terus dane punika dia artinya tegasipun dia. Ya. Alusornya nih ipun aden titiange, ipun kurenan titiange, ipun pianak titiange, ipun dadong titiange, ipun alusor. Kuruna pengentos sang keping 3 alusor ipun. Kuruna pengentos keping 3 alusinge ida miwah dani. Kuruna pengentos keping 3 sane anap sane biasa iya. Sane kasar sira polone cicinge totonan polone iki orang ketiga kasar nggih ampura. Sapunika kawentenan pepalihan kruna pengentos sejeroning basa Bali. Kruna pengentos tegasipun kata ganti orang. Kruna pengentos ring bahasa Indonesia kata ganti orang, duaning ring bahasa Indonesia wenten kata ganti orang pertama ring bahasa Bali kruna pengentos sang ngebaos. Kata ganti orang kedua, orang yang lawan bicara bahasa Bali ne kruna pengentos sang keiring mebaos. Kata ganti orang ketiga ring bahasa Bali kruna pengentos sang sane kebaosan. Wawanin titiang dasar kruna pengentos kau pertama icang yang anap. Alusnya ne tiang titiang. Kasarnya ne ake. Wenten gelah, wenten manire. Kata ganti orang kedua kruna pengentos sang keiring mebaos. Cai nyai dasarnya nih anap. Ya. Kasarnya nih ibe. Raris alusnya nih ragani. Ratu. Ide dane jamak. Ide dane sareng sami jamak. Orang kedua sang keiring mebaos. Sang kurna pengentos sang sane kebaosan ring bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga. Sang kebaosan dasarnya nih ye anap biasa. Ya, ye. Alusnya nih ipun alusor. Yang maikatan ring titiang ipun. Yening singgihan dari alus singgihnya nih ida utawi dane. Inggih semeton
sanedahat uang yang titiang pemekas para murid siswane sami Rianto makin ke bawah masa utawi zaman virtual dua ning nenten sering boleh megenduh wirasa utawi mepadu wedana sareng gurun nyanyi suang-suang mogi-mogi materi utawi bantang materi bebawasan topik sane aturang titiang iwau ngamai ketan ring kruna pengentos basa Bali sayan kewikanin melarapan nonton video-video kadi sane unggahan titiang mangkin. Matur semua mantuk ring uratian idurane semeton sareng sami nuna sampura yen wenten kirang untuk titiang meningahnya. Inggih kadya sapunika puputang titiang untuk para mosanti. Om Santi Santi Santi.